Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa. Ruwasule katika waida ya sumulesheani ya taarifa habari. Ambanga arjuna na udhukuru ze mada muhimu za ipanga. Monano baina ya procureur wa jamhuri nezimba wa za kijeshi. Wendele ya Jumainu iliuo na namna ya ukazakifu ze ezitendwa za kifujari. Zijirisi wao ya mrumushe nano wana watiti. Majadiliano ya kitangazaji ya jimizi wane wizara ya Hesuiha ili uhashirisha imarai ya Juma omrengwe malala ya wanaono wade wa Malende. Ya waziri ya dhaminishi wazi habari zobonze no mshirikiano Suefu Mohamed Elamin haunana no watangazaji ya Jumainu. Zinu zirende hakawaida hostoni mawaziri Suefu Mohamed Elamin ili uhadisi no watangazaji ili wajuliza ezijirio haruma enti. Haruma mahadisiano waziri Suefu Mohamed Elamin hadhukuru zenye chaguzi kabil nana mabadiliho yafanyishia uharuma umoja wa Afrika. Salim Zarkaji na Badria Sedomar wafanya utsasi habari. Usoni mwa watangazaji ya mhuu wa diplomasia Komor hafanya mjimlisi wa mkutano wa umoja wa Afrika. Haonesa wajau ya mionano ya endele ya baina umoja wa Komor nezinti nyiwanzani ni makungumanyo. Hajuza watangazaji wajau ukanga bajo endele ya munano hunu Komor wa hele kungumanyo la hebari hindi ujo tanganya zisiwa zindo jina zitumwa na shama. Umuhimu lotoli ya masuala mbali na mbali ya husuo ze daula za zisiwa nezijiri yu harimwa ulemengu. Waziri Suefu Mohamed Elamin hamakinisha wanru wonti ya okazions mazonti zirengwa ili zenye chaguzi kabil ziviri harimwa hawa ya amani. President wahatu haonana ne president exercice wa SADC en présence ya directrice exécutive wa ile Kongomanyo llo la foi mahadisi ya shimia ze voti amjoka ya rinji ya harumwa SADC sharaha karjakanti ndondondo kabo instrument ikao raha kazjaratifielwa sheha zingefanyishi hao wenge rualalika waji harumwa ze voti holionde zenongo zinji zambwao neze taradudi neze riwalalika mande namna ralalika wandu jina waje wenge wakubali invitation hiyo alafu wajohuja wajiwaoneze aspe namna wajushinda warisaidie shawajojue roli haku enger karitimizi ya hazinu ya he adhesion ya hatu hamade namna raifanya upande wa he ekomeza rengeze hutoamu zonti pia za ukaya ze voti zinu zitikane tash ri onana na sina Musafaki Addis Abeba reshelezi ze zafanyishiha halafu ritsa hauka ya Union Africaine wari accompagne harmaze ndongo zinu parce que une organisation ya hatu inuti ama fonctionnaire shainu ya hatu hamadi namna raonana na sina Guterres ratsaha Nations Unies wabe ha mission vanu ya évaluation et d'information komensari wanzishia wabe ha mission ijabani ifanyansi hunsana sewoiri wanzishia wabe ha mission juziraona na sina président Faki en présence des commissaires des affaires politiques à la fois là onisa ukaya bobatu ngarjobe ha mission d'information madena mnarko ifanya à la fois abaha inu et puis kaze votizi kurbia ngarjobe ha wandu ikangwa johuja kabla heze voti na pendant heze voti na après heze voti wakaiho accompagneni alafu wa mkonseyeni noze ndongo zinu zibire he namna lazimu zibire. Harima onva wankiba na maendeleo yemhuwahi diplomasi ya Komor haishelezizia wa mkataba wa tomhono baina ya he Komor neze daula za mtanganyiho za Kiarab. Mkataba wa Mali kiasi ya milioni $500 ili uharimi ya barnamaji za maendeleo na usomesa hazi za mihono. Mwano kayari la hiki delegation vanunku ya Laos Emira risinyi mkataba wa $50 millions. Il est financé par des projets qui ont été arrêtés na sinao. Yatima pesa rakaupatiwa. Yauma pesa rakauwawa. Shatima pesa rakauwawa kaya wewe jerikaze mafungu ndafanya jao ngabo etude wa arrêté wa wandu ikaondwa juko fanya zihazizo nande fond d'Abu Dhabi wa wandu ikaonga ona expertise wa financer projets zinji hunu harmwensi inu ngwa hunu randi 1979 jerjer fanya hazi na sinao mwabandi za domaine notamment upande wa énergie renouvelable upande wa santé
surtout upande wa shababi ni formation professionnelle haukaya ngamjoka rais wa daula ya utendeza harma ema hainu karna ujua rifanye inurambao au wasuli harma inurambao emergence ikaleo kartine makadre wa stahiki kartutaha anzo retirer les leçons par rapport ya hoandwa jina leo ende harmanti wende hundukaya 500,000 harmaye 1,200,000 population 500,000 wala wajeni na wala wandukao main d'oeuvre qualifié warengwa wajejwa fanye hazi sisi ngarumba wa Mwenyezi Mungu ikeleo wanwao waparhanihe harmaye nsi hatu mwezi ujao unu ngasina delegation zuka huja za au niveau notamment ye waziri mjumbe Monsieur Bogdanov, waziri mjumbe wa habari za bonze wa Russie ikawa envoyé spécial wa Poutine en Afrique et le monde arabe njoka ujahunu he coopération yo suite logique ya he visite no mona no kando rafanya Moscou la sina Lavrov ya ukaya e constitution hatu abahainu ipermete ridunge tamgono ye marche ya ho olemengu l'année mana tout à l'heure namba kabonga jula wa 3% tamgono huenda 5%. Yo taux de croissance tamgono ya haju ikaw hata zenti za Ulaya kwa jashinda wa swilimba bano hama dabo. Mais encore il faut croire. Il faut y croire na boho amini lazima amini kayange nanti. Cheka leo ufanyo kampanye hamba ukaya ngamlabo he sharia kadha tamgono rais wa daula la fumru kampanye mnungu ambuka ndongo handani ndo fanya mjorenge constitution na mbona bongo la constitution wakati wa mini daula lesu alala maore kalijadiwa zilo na watangazaji wataa wajue mahadisi ya tilonziani enamna yaendeli yao waziri hakikisha ukanga yaendeli yao nizejani buzombili ngazjoti ya mhono katiba la mwafikiano. Salimu Saadi kandida hadaraja ya rais wa jamhuri hajimiza ya Hawaii ya mitingi ya mwado ya hahi mjini Tsujini usonimwa imaranya waungao mhono ze fikra za hahi. Salimu Saadi haonesa ibarnamaji ya johuitu ya nziani yeka wakomoru wa mika uaminifu miongoni mwizo douti ya mahakama miongoni mwizo douti ya mahakama ya kihaki. Badria Sedomar na Ibrahim Mkababu wakahadhiri. E kandida halahikiwa nele tengwe wadzimanwa mshangiriao harimwa hawa ya furaha. Kandida Salim Saadi haonesa furaha ya hahe holi hondo mlahikiwa ya hansiziwa. Nae haonesa nukta kume zahe barnamaji ya hahe ya usuze mpade pia. Holi hoye mrohe diaspora hakikisha ukawa Komoro walio bonze ngwajo hondanane haki ya uvuti. E candidature ya tutamboka de candidature ya Hoshababi. Les candidatures ya jeunesse. Heni wakati ngamtumwambo kaya ngamkozao. Ngamwaisho adabu. Yebanu ezabaki lazia basa. Kandida Salim Saadi hajitole yana wanane mbwana ya husikini ubure nane mabadili ya msomo na unono. Haubaki harumale suala lindohni sauka humedi msaidi hahanti wa kirasmi ya Jumainu dhamanamhu utendewe ye kampanya ya kandida Azali Asmani. Tengwe jinji la huwandu wangao mhono ze fikra za kandida Azali Asmani nano washangiri yao ze fikra za hemuvansi wakahadhur ili urenga funvu haruma ya hafla inu. Humedi msaidi haune sauka ngujohenda ya tekeleze ze dhamana yari wa ilo wandu wahaidi wajawe ze fikra za maendeleo yosoni za tuamhono ne mhuwahida Azali Asmani vanu no mahazivizili na mengo miraru narumushili. Zamir Rajini kando kaya ye Komoro bana 2030
hunde yemishinzi ya uruhusu ya ukaya rilawe haruma ekonomi ya hatu ikawe base essentielle yani letumola hatu ikawe base essentielle ya hayo ilodima na ulozi sharandi sonjia haruma ekonomi kawe omshinzi wa hayo ngejoka luzi ane nambwa industry haukaya zihazanzo zitulanziani banu wanduka wesa waoneha wandu hadi sinda daonao zijitahidi zifanyisha haruma mali ya daula doka ngaranza wa baha relance haruma ze industry mbali na mbali reka za turismo reka za dongo mbali na mbali kaonge lazima zifanyishe hunu ili zijue zisababishe wahundihe hazi zinji za ho mashababi na za ho wa Komori ili justement le pato la Komori lenjeze libadilihe ili ya maisha ya Komori ya badilie ani za kweli na hususan hizo kao zimyorendao lokabanu na 2030 insia hatu ke MP moderne amani ze pays zionao zilo karibu nasi banu au niveau ya heze ze nyumba au niveau ya heze njia au niveau ya dongo zinji kabisa insia hatu ibenu nondo kaya irende ha pays moderne wandu wado jibiwa wadoja hawinji wajawe wona hauka emissions mbali na mbali urusuka ibasauhe isaihansi wabonge leo alhamdulillah harma umunani wa mandunu raufanya banu leo ri kundu furaha enda mno ukaya namna rakafikiri ukaya ulihorka ujarasmishe ya direction de campagne fikiruka wandu jana wandu majana mailingo wajohuja sharji hundu zaidi ya wandu zihizili ziraru zine ama ukanga mjua ukaya wandu wakabonze wakawenji hule kabisa rahano wandu ikao wakondani abo irita mo watama na mwanzo ni mhakikishe nuka iyo kaitsur nika ufahari wakabonga ranso zembana ngajohende sa zembana ngajohenda harumu emijimbali nambali hatupia ngajo hadisinda sine maraya ngajo ile shezo rifikirio hautsaha izo raonele ozi kemshinzi wakaya rifanye gwadzima hauka ruonoka bahatingio ya ukare shinde rifanye gwadzima hezo raona leo. Kabine ya mamuda ya heyensi ya Ngerezani itawa kabine ntano za Shikomor banda tabuhithi wazifanya zauka wafanya uhazi hamusnadi ili udaili ya imaranya miongoni mwizo ndi kabine ya Ashim Itbar na inu domara ya handani ye Komori hunda naone bahtinu unsef Said Ibrahim nguzi wonesu Shinusheo ranikiwasho oliho makungumanyo ikao wako utunda wanamze waone eze hazi za midafi ama deza hatu he daraja ya uwezo wa hayo heze daraja za heze hazi na nazi la uoni ikaole wanduju wa utawa wandu watu wafikira harma mhima fulani wakisharia abenge ya makungumanyo ikawaono kayangabo kabine avoka bismillahi mashallah za Shikomori za kihatu ikaongo harma daraja ya fuvu panda mwana hena mna wao wajirahata warahatsa wize haziza hao na ila daraja ya ilmu ikaongwa wanu ikao wanziha harma magazeti mahu ya kisharia wanu ikao utunda waono yala maoni ya haturanzi hao batu harma namna ya uteji alafu utunda tena harma emihima yonti piane ze kadwaya zika ustakabadhisha mahakama waono hizi hazizifanishi hautibasi da zila societe za kijeni tena ikaungwa jao watawafanye hazi watundu wanika hazi zila kabine davuka abenge yoti wa Komori sha ngabo wajeni wenji hususan waalimu wahe ele davul kwamba oada ngabo tena amadezi hazirfanya uleo la ile davula he komesa takriban mamudafia mengo mitsano la shenda sitini Komori ekarendo hanza rifanise no anduza tu ananyasi bushini hamatana ikawewe baro de Tananarive ngiona indeni mavoka majana maili abenge harimalla fumvula hatu ekakabine nsano ikao zisherehilwa zitosilwa harma mavoka 60 abonge one sawa la kulihaluka ensia hatu nizi haziza hatu mavoka ngarikaza
Monano wakawatanganya maofisie wa gendarmerie ya taifa na mapolisi wendele ya Ijumainu hunumuruni tini mwa uongozi wa procureur wa jamhuri. Umuhimu wa homonano unu wakaweda watwalie zendia za ubira ili ushashiza ezitendwa za kifujari zijirisi wao owana na nuanduashi. Wadhukuru wa jauze hazi za kalanti za haini mbawa ya kijeshi banu ili uhifadhu ye maranya. Mohamed Said na Ibrahim Mkababu wafanya utasi habari. Halidi Mzuri Harumwa Matalazuzi. Omunano unu utayarishi wa nile chama lishughuli hanao neze haki za haununu wa hizo fami. Washi ya harumwa omva wa hizombi zihunrao uanduashe na noana wa hiyonti. Doujua wajau ya uka, zimbawa za hifadhi polisi na ni gendarmeri wesango utayari ili ubunguza ufujari unu. Ngwenu dema na prokurera wa mojane dhamana wa hele chamalinu wa eshelezi zao ya uka hena janibu na wastehi zehazi ya hekanuni ya sharia inji yao harumwa ukadeunu. Tangani ha mashandarmu, mapolisi, wangu wa hesel dekut, wangu wa mahakama, wangu wa zewenje, ili wangu wa jiwele ndondo namna zanongozi muzifanishi hao, hata umrengwa, wahe mshe nema na ikaw hafanyi wasimaza tulazimu, upane mbuso mahakama, zike namna ikaw ngetoka njema, wangu wa mchuka yangu wangu lazima wafanye hazi batima ces associations wano hifadhi isole d'écoute gendarmerie et police et mahakama nasi jokasi wangu wazima ngeno wangu wa hezi la pitali si wangu wazima ikaungari ngumi hatu ndovukisha yimrumshe ne mwana ikawa wafanywa zitelwa za tulazima. Yemikonsi ifanyi wao nele chama linu dutanabahisha wandu washinde warambue zembi zihundrao ze famille. Mkonti wakaura matu esharia shende sawa yeshindo shahe komeza ukaza kifwe ya Hawainu. Mkonti unu ikashwabaha usoni mwa warenga fumvu. Watataue yemivayonti uhusu mjibalio haki biashara uhusu ya ladwani ya Kikomor. Kasim Suleiman na Mustafa Bubakar wafanya utasi habari. Hadija Umuri Harumwa maelezo. Yamfumtanu ezamu zika ya zahe sheikao shishuhuli hanao na utowa ze barnamaji zahazi yani Commission de Passation de Marché Eyahowa emamujai washindi watanabahi esharia shahe mashindano ya biashara shilio harimai komeza ne ohada. Imamujai wafurahi ni azma ya rengwa ni komeza hapo yaka harimaze haziza hao za haini usiku wahunda nao na hawa hamanda inu. Suaramanda linu hazi avoka jimla yode hazi hayo. Mbese hunu Komori zinu zana za nyumeni rjauri nikiwazo, zinu zana za nyumeni ikao ngarjozi rumia nika zenongozi jitayarisha hunsiju. Shana na wajao mabahazazi wabu wanzengwa yojua waone ye maraia hawema avoka washikomori wendo wa represente wabonzea ukana wasango wanezana ranzi de hazi kaudo zifanya wabana. Droit yu inji wanrenga msomo abo leo renge umsomo rijari nonisizo andondondro harmwa sharia shay concurrence ikaw de shlo wonsiju homu nasaba wa he seminari inu amdani kaya ye ministère de l'économie ikaw de direction générale de commerce extérieur waono afdali ya ukana wa rekurubise bazimane wataalamu wa he komeza ili riparani wazima riechange jeri kana sisi batu ngartsangao harumwa experience kauderi yenshio bonsiju husu haki inu ya bao droit de la concurrence. Yekomeza ngio na azma ya urumia esharia shinu harimwambawa za hazizindwa jini hauka hasibabu ya hesharia shamashindanu ya biashara dozenti za Afrika za basauha. Omrengo fumvu wa himamujai ni mashirika ya nafsia ngeonesao ya uka imajainu ngepasao itwaliilwa haundo.
Zikaza kifu ye Jumaini hunu moroni zehazi ziandikia nao no mkataba wa Kyoto wakaudhukuru ye masharti ya mungao mhono haki ya kibiashara hadaraja ya hela duane za dunia warenga fumvu wabenuliwa uka uhendesa za duane za dunia ngeladhimwe la duane ya Komor ikena mshirikiano mwema ilishinde ibasauhe na wajawi jibu ye masharti ya hela duane ya dunia. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari Badria Sedomar harumwa maelezo. Hadir waziri wa hemalini budget Sedali Sechehanu do zabalwa zehazi za kauramato mkataba wa Kyoto. Sihuntsanu mfulilizo wataalamu wa daraja za juu wa hili kungumanyo la dunia laheze la duani do waendesa zehazi ili ujadidi ya maarifa yaho warumishi waheze la duani za Komor haruma upande wa swarafa hifadhi ujilia mkataba wa Kyoto. Zehazi zibiri ndonondo wandu wajibiwa wala ma expert rakofanya zile sinao ro watukufu wandu waziwa hatu nane madhamana wa serikali hazi muhimu kufanyishia ndo angalia tofauti iliyo baina ya he likatiba kuilo la he dunia ne mikonsi ya kisharia ya tuenzi hatu ndio wajue izo zabidirfanye ilirike sawa ne dunia hiyo ndio ukaya ensi hatu ne mazari arumishawa basainu ngadunga nao ne likatiba aruma mafumvu mfukare na mararu aruma jana 73% abori bakishamba 20 ya ukaya rishinderi tsanganyie rikesawa no wando China waziri wa he mali ni akiba ni wakorongoa ile jina la serikali renge miadi ya ukaya ngojoona ze jitihadi pia za bidii zifanywa harma muda mshashi ili ile katiba la hatu la he dunia likesawa ni mikonsi ya sheria ya Komori harma muda wa haraka inshallah taala. Do shelezi za ukaya ze la duani za Komoro ngazirenga ujirma harma upande wa hazi nazinu ngazi swahishao ze juhudi za he dhamana jimla wahele daholinu ililishinde lijibu ye mashartu ya kilemengu harma upande wa mbirano wa kibiashara nana usahilisha zehazi hafaida ya he Komor no wa Komor. Ula wanani waziri wa hemali ne budget umjimizo umsomo unubanu nsiju inunga yonku ya puliha oharuma inzia ya uruhusu ye Komor iwasulie daraja ya urendeha mwanachama rasmi wa hili kungumanyo la dunia lahi biashara. Yalade matalazuzi ya Mohamed Mwinyali owachuzi wa heshindo shavolovolo wa hashirishi wa juma omtsuja ye majaya hauya hansi ho mahalani ya ladhimu ibarnama jinu ituanzia nile kungumanyo la bandabiti hamshirikiano na makungumanyo ya shuli hanao nombamo oulanga inu namna ya ukawajadidisha urahafu harumu heshindo shavolovolo. Azhar Mbaina na Salimu Ali Ratiraka wafanya utasi habari. Imadhamana wahi mazama wakauhashirisha wahuzaji wa voluvulu wakawajihanyisa mabaki ya mararu ili ufanya hazi ya haraka izu wakahambia wahuzaji duka utafautisha imajayo kairi haukade ijo utungeza imavushemai ya ziye mungoni mwizu wakahueleza ngwajube hapubeli za utafautisha imajaya harumweshi indusha voluvulu wandu walio voluvulu waenshi yohunu wafanya tawe maisha hauhunu warenge conscience ya ukana ezetabu zilio volovolo zinuzoza haoranzi nge saiyo zijazikeza ho wanraji kwa waenshi yohunu wafanya uhazihunu donc imajaya yalo hunu mavushalo hunu watendo watambia henda oranzi yode mana raja hunu jeri wahashirishe harmomva huo kana garanzao mundashawiri dasina o ili ndongo zinu zizi riwanika shawiri yakaya ngarajauri wa propose kubeli ikao sider zifanyao wasi mavini ikao galati wao mbana uhifadhi ulanga ngarangawe mavine rifanyeze kubeli jeri wa hansize shaheli hansiyo ngarfanyao heni mru haini domain wa hele gimu wakena kubeli ya hao wahe ze free kubeli ya hao heni wandu wakena kubeli ya hao ili emajaya tsanganyia jojahe zeli bushela kwa litamisha wao Imadhamana walo wadzima ona le chama la bandabiti waungu mhono efikra inuhauka ula wananao haina mndungulindo ya tugu mtsangu wa hahe ili entiende usuni. Mimi mwanachama wa association ambao RCOI kawainu rezo kima
biti alafu tiono mwafaka njeni waliungeni wazima damina ori sensibiliser parce que mon kani association wino association ikawa ndio ina fikira nzima alafu tiono kana de preference rinjeri kema la bazima isaidilane rinjie ho jirani sensibiliser wangu kiana ne majaya ili evite ezenkudika ngizo ho malahoni ho mozindoni ili jifaki ne mabade kao ya sambaliana Rijari korona nyasibale biti walihondo wajaze watu walohuni shindwani tono kwa kairi rijari wasaidie maana hoto karjerelezo wajaze watu wasije wakawa wale hizo riba jurji jifadhisis ane kwa wajaze watu mbawa wale nga jura nga jesi wana ritirani kakarna wanda ile kodi ane faida mimi naona kuna chana dunga shabale biti ufanye hazi wote. Wahuzaji wa shukuri ya yanzima ya rengwa ni mashababi wani. Nasibu ne miraya wa uzembave majaya hoja werekolelea daya ode arizidisha ukabwa amba ukana mefikira hiyo tujono ka yo masilaha au saha unono wa hatu hadanesi wanorikonso vanu au saha unono wa ho wandu jamaa ontipia ikawunu shindoni afusingari wanoka ya ijoka njema ikazo ndongozo dungiha zidungihe okayavo rihifadhi ulanga warihifadhisi wanadamu abwe shindo shahatu ngishono urahafu wandu wajolavo nze waja warihundu warimwe shindo shahatu wajojibiwa ukayavo si warahafu asiti wanku wanono mwezi mwajeleze zidumu mkeo wana wajogiko wa osabonelilio ya azma imazama wanu wajinika duka umji waezi uparseye surwa ya uladhimi shawatauwa wandisi hushindunisha vulu haukaula wananao ihodi hozendo ngozi lonziru kabisa. Chama la Kindu shilirengi azma ya utia urahafu haruma mkabala wala Corniche na izi hazizinu ngazi juhuidelea yemfomonti kabile ni makswada ya urahafu nudonika umjiwaenzi yesuraya ya ladhimu narwa ishili Jitsanganyi havanu hasonta ramaze platforme zinu sur ya he nettoyage littoral mana izi questions za he pollution zisifanyi hao haramaze uswambwa gizo zinji notamment henu siku ngarwandu watungwenda wela temajaya ho harmwae usonimwe zibari nonga zimenya ulanga haku duku avec les plateformes notamment femmes développement durable femmes politiques FOICOM la plateforme sur la violence basée sur le genre qui est représentée par Hifadu Ritsangani hana harmwae hadie question ya he nettoyage littoral afin ya utoa zekudi usoni mwa editorali pour la protection de l'environnement. Bazerongo zinu rujohanza à travers ya journée ya maudu ya nettoyage ya littoral joka ufanya maudu 6 heures Imam Shafi on joka kusanganyana remobilize hauri riparane rishinderi atenya wandu wenji waje warisaidie haruma rongo za activite hamada zinu ziduka ya kangazi. Abantu ndorikaza ukifu lejeleho la hetarfa habari amma garjuna na umeshelezizani ze madamu himu za kazaipanga monano baina he procureur wa jamhuri nezimba wa kijeshi wendele ya Jumainu iliuona inamna ya wana nezitendwa za kifujari zijirisi wao ye mdumsheno wanawatiti majadiliano ya kitangazaji ya jimiziwa ne wizara ya dhaminishi wa Iswiha iliuhashirisha imaraiya Juma omrengwe malalau ya wana no wadi wa Malende abantu angalizi watukufu nambite masi umema wadzimane ORTC asante.